bone mo sekolong sa Motsheudi High School mo e le gore re tlishe movie wa o iphihletseng wo e le gore mongwa le ona ke nna papa gore maranka mo ga jana se mo ga le teacher wa ga makgotsa a paleng mo tswele tsa ona e le mogau wa ga maredi ba ithuti ngwago ba ikwa ba tshwanelo tshwanetse ka se sebaka a re le gore rena ba ithuti ba itsena ka morutiši lephale wa mohumi re tloga re iphinne ene re tloga re na le bonnete ba gore le bana le bona ba iphinne se sengwe sona ba se kgweditše ke iphinne ka maatla ka lebaka la gore ke ithutile ka maatla ka ge bukeke ke bela kgona ke sa ithušise mara ke ile ka re bona ka napa ka tisita ka maatla ke a leboa bona buka ithušetse ke bona mahumela mafelelong a kgonne go kgopela tshwarelo go benjamin ke iphinne kudu ka maatla ene ke budile nthomo ka yona kudu ko wena mang wa sekolo sefe Motsheudi High School alright time mahumela raka ke kona motsengana then le the time mahumela fare mama thari phinde ka buka ya o iphihletseng bana ba rena ba tloga ba itsinne ba rutegile ene re dumela gore go tloga fa re ya ba di results tse di botse ka baka la gore bana ba rena ba ipone di ale a se taba ya gore ba dile fela re ya leboga morena di se maphosa mo ba di ba iphihletseng Adilibwe! Motsheudi, we